Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. The Bible is very clear that there is only one Savior. I Biblija je veoma jasno. I si samo jek spasitelj, hem jek plan spasenja. A dva spasitelju Mesija Ješua, a lesro plan o evanđelje. Kad odbaci ne adava, samo jek šajte adžičere. Adava je devlesri večno osuda. Kad kamere, šajte očekuj ne večno kazna. Adava izgledini sa god previše oštro. Manuša nama genete šunena dava. O manuša but puti čak ni nama genete si kavena da lestarem te pričinena da lestar. Ali, ako neko posveti me, devlesere la fese, a men onda morate podeli na celo olile devlesoro, jer i si stvarija kola misli najadana neugodna, da o manuša nakama gente šunene savki poruka, ali džaneli so, šaje da va to vel baš, a da va so manuša valjanite šunen. Ma tumačin ostvarija prema litli perspektiva, hem pa prema lotlo znanje, hem intelekt, jer olafije devlesora nolil ovi moćno. Ov džerdini ano najdublje manušesoru biće, o manuša valjanite šunene to otio sudo, tebi motivišinena pete primineno blagodate devlesor. A men proučinaje jevrejen džolil, i njam ko dešto šero, a kajter di njam prošlo puti, oko leste kova voljno odbinio evanđelje, saršajte očekujini kazna i jag devlesoro gnev kojaka halen, te razuminen da pumenče rđe neprijatelja devlesere, i ovdinđa primjera kate vačeri, sar kad neko ci delajemo is jasro zakoni, isto džahar premaloduje trin svedoci, on valjanite mu da rempe. Hajde te nastavi naka ja čiljam prošlo kurko, kokava but važno stih o bišenjato. Dešto poglavlje, to jest dešto šero, bišenjato stih. Čitinaja penela džahar. Zamislen ko bor pobari kazna. Ka zaslužini oko vakova pregazini. Znači, ko zon više, šajtove, te misli ne da lestar da tuka zaslužine najbari kazna, jer edev lesreč havesiri provizije so bezbedinđa tu gazinđan talotlo pro i orato to savez sa veja posveti me. Tu smatri nole sar obično, sar nečisto, sa godna nole nisavo vrednost. Znači je da va rat kova overinđa o spasenje, tu smatri nole sar obično. I kova posveti me oko leja, kova posvetinile, a od duh, od ti blagodat vačeri, od ti milost, kova vačeri tu olevređinđan. Ode vela kad te jasno čuvela, da kad tu odbineo evanđelje, tu onda hinjan uvredljivo za kod duh milosti setinen tu men so lafi devlesro vačeri, da sa i hulao pročavo oko prostini, pa ali hulao pro duh sveti, a da vaj ozbiljno greh i sole večno posljedica. A kad teka do kontekst, znači vačerija kalestar, da neko ko vađa nelo evanđelje, da je istina, da oni ubedi mea da lestar, ali plevoljaja sa plo znanje, odbacini, kad neko odbacini da va i si ozbiljna posljedice, ona čuvena pravilno naznačaj opro savez kovajano rat emesijasoro, na razuminena da kava način sar neko to vel posveti mehim kroz duh sveti on dobi nena milost, ali vređi nena eduhe. Diken so penela, adalese so amen, od 30 stih, džana,
okolekova penđa i osvetaj mli, meka i rinav. A dva značini i si stiho kovava čeri da odevelva čeri, da olesre lafija i openela mli i osveta. A dvana ne samo kazna, nego da vajek intenzivno kazna, kojaj ani holi, i openela me ka irinav olenđe. A i sova čeri ka te sosiklija, a da lese sovređinđe e duho, oti milost. I džana sova čeri, mli osveta i meka irinav penela o gospod. I onda penela o gospod ka sudini plena rodo. A ka te podsjetini manušen, da li ovna sudinđa ple manušen kola pagleo zakoni les roaja, ani pustinja, a da vajek baro primer, a dva starozavetno savez kova nahinele dovoljno te spasinitu večno, ali je kava nevo savez i sole dovoljno te spasinitu. I kad odbaci naja dava, onda i sjemen večna posljedice. I prihvatanje i sole isto večna posljedice. A da lese ode velika sudini plena rodo penela i strašno i penela te perelpe kova sta e dživde de vlese. Ko zadnja nekozom stihija, oko vas oprečinđam prošlo kur koko krao hema kana kokala šov minuća, a men dikaja kozom ozbiljno o autoru tolil od jevrenđe leala je de vlesro sudo. Jer skedikaja ka te sasova čeri, oma gelate vačeramđe te džana istina je de vlesri. Dikaja istorijski o to manuša o jevreja, hemo zakoni, hemo evanđelje, sar povezime, jer keď čuvaj egzela vreste o evanđelje mi Tora, onda razumina je da evanđelje bolje. I je da vasikli jam nekozom kurče, da vao piscu zakolile jevrenđe vačerije, no perdo poglavlja. Jer penela strašno i te perelpe, a nova sta e de vlese. Trijano dojto stih. A kad te ovo kanaka počinite, objasninija menđe iskustvo. I a da vaj uobičajno zakosao vernicije, men vajinte čera sote seti namen da lestar, jer ako na seti namen, oko vas počinite desini peamđe, setinen tu men dvaju uobičajno iskustvo. Znači, sa reiskusi nenli, ako na njam spremna da lese, a men kao va preplavi me sa oko vas o desinipe. Jer bud vernici, on misli nena da kad prihvati nene mesija pomeđeno životi, da lengre problemije završi me. Da ona kana oven sašu kar, da kad obinena dva jabuti koja mangle, da dva čer kova sa njinđe kad obinen, da sasar su mangena kao velen jako priminđe mesija. Ali, soj pravo iskustvo je verniko nesoro. A da va opiscu za koje vreo lil va čerijano trijano dujto stih penela. Setinen tumen e anglu ne divendar. A kana ovjerini palal, koliko vaso desin džape ani angleder generacija o vernici. I dozvoljene te penavtumenđe da iako but period na kino, ani istorija, ali je davana neviše uobičajno iskustvo, a meni rinamen ko dava, jer but tanako sveto, a kavahi nele realnost. Otrijano dujto stik penala setinen tumen, e anglu ne divendar, kad palo dava, sohinjelne prosvetli me, na kavđen but nevolje hem patnje. Nakon so aljan dži istina, znači vačeri olile de vlesoro, tu morandijan te nastavine kroz obut patnje hem but nevolje. Kad primine mesija tučeno životi, na ne a dava obećanje da više nakovel problemija, da sakovel lako, manušaka volinentu, saka desini pesar sa tu manget, ledi veo, osrećna počinđe. Na vačeri je davao lil, vačeri kontra. Kada men
priminaja setine tu me saran glederi nele za kover generacije ki priminđe. So, onak hine kroz opatnjem nevolje. On hinele kroz pare stvarja i je davaka te delame na kana duj situacije, a davaj, a te kana i prvo situacija penela, ne savo puti javno hinele vređime hem marde. Znači, akate hinele vređime hem marde i javno. Znači, javno čak ne savo prevod vačeri i je dava objasni nam džolile de vlesor. Ako prošlost hine, kade sinipek i budućnost je vdjede sinipek o bud. Povjadale se sonjan verniko, tu penđan o Mesije Ješua to veltlo spasiteljem tlo de velitunjan, hrabro daleja. I tu adava pravilno otkrineja da ovi jedino spasitelj, da ov so otkrini jedino istina, so ti činipe o to devel. I so de sinipe, pa tu kao ove javno kaznime, napadime, onka javno ka kazninentu, a veramanuša, ka čeren tutar ka ismevinentu. I adalese penela ne se oputi ka ove vređime, marde, a ne se oputi pomožinđen a verenđe, kola isto davana kine. Znači, isto i simanuša kola živi ne na džehar. I na kena isto je džehar, jer dik je na kanao trijanu štarto stih su penela, tu men učestvuinđen anopatiba, okolengoro, znači hinjanle saosećajna, kolaj pandlehem radosno prihvatinđen, kad kisila lelje tu men dar saso hinetumen, a da lese so džanđen, da ani večnost i situmen nešto soj pošu kar hem trajno. A katekana i si bari vest amenđ, ali navela bizo poteškoće. Aha, či biblijsko istina. O Mesija bi čaldoko akava sveto, a sočerđa patinđa. Ovhi nele, iako dikajko evanđelje, kroz vreme kad bi handilo ani štala, je dvajik slika od bacimehine dželo ani Egipat, jer i nele da lako lama glete mudarenle. I kroz lesiri služba, i nele da lako lama glete mudarenle. Ov pokažinđa soznačinite ove sledbeni koje da vlesoru hem to ve progonime, hem mudar dočak. A men navaljanite očekujna, a ver realnost, a ver iskustvo, jer akava odlomak od to stihjeva čeri da kad neko veruini istina, onko velne nakava običan iskustvo, ale dvaju u redu. Čitinaja dikem pale penela. Penela tu men kapatinen, ka lentumen dar saso i situmen, a tu mena da vaka trpinen sa radost, ka prihvatinen sose, a da lese so i situmen znanje, to jest džanđen, da ni večnosti situmen nešto so i pošu karhem trajno ko nebo. Od vana iz strulini i sopenelo Mesija. Ma čeden tu menđe blago ki puv nego čeden ko nebo, ko teo čora naštičoren, ko te naštio moljco him jerđate u ništini. A Marej mislija vajani to ven centririmeo pro carstvo, jer darija Mari nagrada. A darija Mari vera, vajan to vel fokusirimea nako akava sveto so i sjemen hem sona neamen, već so kao velamen ko carstvo. A kanate di kao triandu pančto stih. Penela, a da lese, akava lafi ma frden ma odbacinen. Tumaro pouzdanje. Ma a da lese, frden tumaro pouzdanje, a kana akva isto lafi kova prevodinđam angleder, su značini sigurnost. Ma frdet lo sigurnost, so starvačeri pa i smelost, so i sjemen, so ti čini pe o to realnost, o to carstvo ide vlesoro. A da men smelo, hrabro, sigurno hinjamo to iskustvo, to carstvo. I akava sveto kao vel proždirimeto ide vlesoro sudo,
Jeda lese penala ma frde, a da va tlo smelostem hrabrost, savo nela bari nagrada. A da vai o Mesija nela bari nagrada. Vačeri olil da ova vela i da ovsari enđeka nel premalo lesredelja. Ako je njam dovoljno mudr, koji njam ponizna te uložina, ano stvarija je de vlesere, temo tova Mari vera, tova blagoslova verenđe, tova iskrena za ko pozivkova od velčuča opramende, kad ovka Irini kao velsaro lil sova čerijaka te bari nagrada. Veruj ne li da li tlo život je da va reflektuini, ma odbacin, nego so penela, a da lese so valjani tumenđe istrajnost čeren, ede vlesri volja hem te priminen okova sobe činđa. A kateva čeri da tu valjani te primine obećanje. Istina je da patnja kao vel, da dvaka ko promeni namen, tebi šaj primina okova so obećinđa, o potpuno obećanje so obećinđa. Amen vići menjam, omanušana vole nena tešu, nena da lestar lila, knjige napisi nena da lestar, da vići menjam te patina. Mesija progoninđe, amen ka progoninen. Mesija mrzinđe, amen ka mrzinen. Isto je džehar. I a da lese neophodnoj, ako pripadinaja o lese, ako lesiri volja hem služba pokažinaja neophodnoj, te patina, ali ko krao kao velamen obećanje. Trijanojev tato stih. A da lese so pa na hari, pa na samo hari, pa kao velo kova valjani tea vel. Ov znači ka vel. Im naka kasnini. Kad ko velo pravo momenti, ov naka kasnini, ov ka vel. Trijanov toto stih. A džanakava, a mlo pravedniku, ka živini oti vera. Okola i solem pali blagodate da vlesiri, objavi me pravedna. A dvaj buti važno. Kroz i blagodat, kroz odovoljnost, Isus sestro deloko krstos, ostar pričinđam pre neko zum kurče, da ovlelja amare grehija dok i neko krsto. I din džamen čuča a na mende pli pravednost. Da okola proglasi me pravedna, on ka živinen so penela kate penela pravedniko ili pravedno ka živini oti vera, a soj vera biblijski kad večeraja postoji ni veza maškarolafi vera hem istina. Iaka vato mence delinđujem često i kad večeri da pravedno ka živini prema li vera so mislinja da lea u stvari da kao vama nuša ko ven manuša kola primjeni nenao istine pomenđe ko životi i da lestari vera radinipe. A da vaj duhovno zrelo, kova proučinija kija knjiga zbog i istina, a onda keda raki istina molini, rodela od duh sveti, te vodini, te legarle, te pomožinle, tebi je dja istina, čuvela to vel lesano životi, jer kad je istina mo toj peano život je manušesemo, to je pe karaktero to carstvo. A dva karaktero to carstvo proslavinje devle. Manifestuini pi slava kokava sveto. I kada devlesiri slava manifestuime i služba ka čerelpe. Devlesoro pomazanje ka velo pri situacije i da pomazanje ka nel transformacija ka nel bari promena ki realnost devlese za ko svrhe ka svatini da manušenđeno život je manu situacije ka pokažinipe. Vajente razumina so značinite živinipe prema li vera. Hajte nastavina od Trijanov toto stih penela. A te cidin džape. Ako da va cidin džape, znači akava radinipe ako cidin džape to devel. I akava anela gramatičko predlog. Znači sar je mogućnost, ali na amenđe. A džaharna čerena oprava vernici. A te cidin džape. Naka ovav zadovoljno oleja. Znači odevel nako vel zadovoljno oleja. Znači naka ovel sa lesro životi.
ako cidin džamen, ako na čovaja verna penela, ovnako vel zadovoljno ole. 13 stih. Ali amen, nahinjamo kolendar kolaci denape. Jer kolaci denape, onci denape i kajara kenape, ano propast. Kad si damen, onda ka suoči namen sa propast, sa uništenje. A dla stvar je kola properena, kolana reflektujnena od carstva. A mene njama dala kolaci denape za ko uništenje, nego hinjam o kolendar, koleni si vera, hem kroz kolaj, kroz adija vera, spasime ili cela lengre duše. Ne sa uprevod penela te spasina mare duše, ali nigde dva napisini ko grčki. Ko te pisini spasime amare duše. I si duj lafija jek te čere, a jek te ovel. A dava značini okolo jeka ver lafi, zapravo, a kad te na vačeri da menci dameno to devel, nego hi njama dala, dikenso penela, a meni njama dala kola kroz i vera, sa i vera so čeraja. Čeraja amare duše cela. So dva značini? Značini da hi njam cela manuša. Kedi njam manuša, uršajem džulja, mislinava, da sareja men zajedno, postani naja manuša kaso devel mankela to vele savke i na cidameno to devel. Nego prati naja ole, sledi najale. A će je radosno vest. Kad dikaja s ova čerije, kad te ova čeri, o to stanje, o ti amari duša. A kad te se otkri nam dže amari duša, jeko to načinja, sar jek teolog vačerio ti duša, penela dva sar jek nešto so sadržini od Duh Sveti. Sar tanko te od Duh Sveti šaj te džerdini, amen mangaja, amari duša te ovel ko stanje, ko te od Duh Sveti funkcionišenje šukar. To velno mogućnost te funkcionišenje, ali ako žalostinale, ako sprečinale, ako na njama da ja posu dva čaro, onda od Duh Sveti naka anel sa ostvarja kola mangja. A dale se so njam buntovno. A dale se so cidamen. Ali kad živi naja, sa ispravno očekivanje, kad hi njam dikaja sode vel čerela, sojele srivolja i kad učestvuji naja oleja soka desinipe, onda penela olile de vlesoro da ov amaro adava kova čerela odelo anamende i kad čerel te adavate opreminamen te ispravinamen i kao va čaroko te od Duh Sveti kavel i ka funkcionišini moćno menđeno životi, hem ka promeninamen, ka promeninamari situacija, hem ka promenini čak i okoleno okolo amende, a dva vičini pe i služba od Duh Sveti. Kad dovka počinite deluini kojeg dinamično načina dva lafi dinamično, a velo to grčko lafi, so značini moćno. A ako amen mangaja to va moćna instrumentija, eduheseano vas ta, morate razumina da ako ci dameno to stvari je devlesere nakovel, vajanite čuva naglasak opro istrajnost. Amen pričinaje o to istrajnost, jer o kontekst, o to lil, sar pravdžolam dže, amen morate dika da mena i njama dala kola, brini namen soka na šala, finansijski, materijalno soka na šala, a dala stvarijana ne važna, so se pa ka, džio krav saka na šalalen, na štitele ga radala stvarija menca. I ne bi nimam getele ga rolen to je. Jer oko vas soj, ano carstvo de vlesro bud po superiorno i amen na postaninaja ožalosti me zbog gubitko su ginjam kokva sveto. Sad la gubici podsjeti nename, potvrdi neno obećanje de vlesoru i zboga dava amen kovelamen o to carstvo i ka živi nako način kova čerela to velame nagrada ko nebo. Jer sada la nagrade ko nebo, amen ka da čast za ko Mesija, hem javno ka pokaži nako zom volinale,
kozom značiniam, gdje hem Sara maro životi reflektuinipe ano odluke, ano delja, hem ano lafija, kapučavto kanakava pitanje. Ako bi tu lea duhovno inventar, tu će tu životi, vajte, mislite odluke te lafija, sasočerala tutove tu, sar tuka funkcioniši ne. Da li tu hinjana davakova istrajinea ili kad ostvarija počinjato empare da tu irinea tu, kad si tu patinje, da tu džaja svetosre voljače. Da li ili hinjana davakova istrajinea, a soj od temelj tebi istrajine, pa davaja da lestar suka prečina verkurko, a davaj pravo vera, kad i ka primer palo primer, kroz o životi oproprava stvarno manuša kolile de vlesoro, sar i vera utičinđao prolende, hem sohi neleo ishodoti lengiri vera a kanako akava vreme, hemano vreme kova avela. Vernost, a da riman getove, a da vaman get palo da vaman getove penđardosar manuš ili džuvli oti vera. I razuminen da ke dikajano lile de vlesoru dikajane sve stvari. Duj stvari kolaborine na pejek premala vreste da vaj ponos hem vera. Kad tu funkcionišine ano ponos, naštite ponašinetu verno. Ali tu kad ponizinetut, kad isi tu dva poniznost, da vaj pozivnica verače te ulivinipe, a na tute, u delinipe. I onda te bišajte živi neko način kova reflektuini o istini o to carstvo. Da vlesora na oto dromakale, sve to sere. Te bi tlo životi ovela svedočanstvo. Da tu ketka je našale nešto i o manušaka diken radosno i njan, da na promeninđatu ni harijedava, on kapučen pa so čerela tute ove averčani sosena na tulgu i nezadla stvarja so našal džan, dla so i neto na netu više, jer tu svatinea da samo oni privremena, a da ko krao nakava je nenče za večnost. I tali tlo lafije reflektuini o carstvo, jer o carstvo i soled ja večno kvaliteča uloženo na stvarija kola čona. Stvarija kola reflektuineno o karaktere de vlesoro, a na ki prevara i na ko suprotno blagoslov kova o bengman gelate deltu, a čoverno. Očekujem bare stvarija kola ode veliko bezbedini ko kava vreme, ali još važnije ko carstvo je de vlesoro. Pa mo vremena kinođija verkur ko kad ka počina jevrenđe o šerode šujek. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese ti istina, hem lese ti volja. Veruj naje da kojem blagoslovi me i da sa reo kolaka se ka podelinen takođe ka priminene de vlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.